Niyalwazi udaba. Shayiwe nja, uvela umnininja, anyathela umqala, kube isibhicongo. Ngunzima uma wena unkwali yenkosi. Umtubatuba usomkhelo walobolela amanye amadoda indoda yathenga isitimela inganaho layini. Niyalwazi udaba bafana. Sila. Woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly webafowethu kunodaba la olukanje. Kunensizwa la ebingali kuma Red Beret eyayibhizi sinyathela kanzima la kwakudlala ipolitiki ke lapha. Sasidlala ipolitiki lapha sibheke kumhla ka29 May. Angikaze ngikhulume nayo lensizwa. Kodwa ngike ngawabona ama video ayo lately ukuthi asejile manje isiwanyathela ngenyawo ama Red Beret isingapha kuma green. I know ngithi liyansizwa ngizoke ngithi unkwala akayithege la ukuthi ake sixhumane wensizwa sike sizokwelcome ngapha emkhontweni ngoba lokhu welcome kwabantu lephezulu bodwa nathi kumele siqale la sama TikTokers uma ngabe umuntu bekade kwelinye iqembu simbone ezojoin umkhonto kumele simwelcome. Angisho ukuthi usejoin umkhonto kodwa ngingimuzwe mayikhuluma ukuthi akakushoyo manje sekunje. So angazi noma uzwa yimi ngedwana wenkwala. Ubona kanjani wena? Newethu kunjalo. Hayi uthi maybe usewumkhonto uJamludi obomvu. Ujamludi obomvu. Ayikuzwani isibongo sakhe. Lalela ke wemangede. Uma uyibona le video sizingane zomkhonto wesizwe ama TikTokers la eHouten sithi ake simithane mfethu ke sikwenze ke sikwelcome emkhontweni sithi na umkhonto wesizwe nali ekhaya hayi ngiyezwe yanyathela mbheme yanyathela uthena ukuphi useNigeria ngathi eGoruleni ungapha kulezi indawo zoNigeria kanjalo ngani zawethu ngiyacela ke bhuti le video lena ngiyacela ngani zawethu niyiphushe ifike kuJamludi obomvu kodwa simtheke. Okay. Yini nithi intweni phela thina siyanhlobo endala sazokutheka ku Facebook. Mention yes. Mention angisho indle enkulu. Mention lokho ukuthi mention somebody. Okay. We will mention Jamludi obomvu la sihlangane socindezela isawoti mfethu sikwelcome kahle ngendlela eright emkhontweni. Se ubhaxabula ungadlali. Ebese kuba khona nenye insizwa azokumele sike sithinte la bathi uRaymond yasempumalanga. Raymond Khuluma Siswati. Okay. uRaymond. Okay. Has Raymond follow you. Yes. Base wakhala. Yabhaxabula liyangwenya idlala. Hey kusimalanga futhi edefend ake leya. Kanza kwethu siyacela Raymond nawe bhuti la eNigeria. Asihlanganeni kanza kwethu ke sicindezela uSaudi sikhulume ngodaba lomkhonto wesizwe. Ngiyayibuka lezi striker lezi ziyayistrike noMagodi kufanele simlande ubani uma sekulungile uzizipho hayi uzizipho ogcina futhi nje ngiyacabanga ukuthi next year after ama local government elections uzoyizela ngoba into okumele niyazi kuma local government elections umkhonto uzothatha amawadi ukuthi nje okwamanje lo behleli la lokwamfishane lo uGodola akekho uphumile bengizothi akakanitshele nje yabo manje usaphumile usangenela silinde yena nje la kodwa bengizoke ngithi akanitshele nje ukuthi siwaqoqa kanjani amawadi sekuba itopic angelinye ilanga ngoba emawadini somosha laba basacabanga ukuthi khona bazokuthola akukho abazokuthola ama mayorship wonke azobela emkhontweni onke azobela emkhontweni cha ilabo kwamanje engifuna ukuthi sike sikhulume ngabo kodwa kakhulu uJamludi obomvu yena simfunela into specific ukuthi usuka ngale kukhona nenye insizwa futhi abathi umkhize sangakhuluma naye la ku inbox sike sakhuluma konje ubani ukuthi sengikhohlwa igama naye umkhize futhi istriker ukuthi ngimbone kakhulu ngathi wayekade engale naye kuma Red Beret mhlambe waye prefera wona kungakabi khona umkhonto so manje ama video yakhe nginokubona ukuthi usevule kamehlo sekuyikhanethi
ubuye abe lenient kodwa abuye abhaxabule uyabo naye futhi istrike so abantu abanjalo kumele siba embrace futhi sibaveze ukuze abantu bezoba baningi abezwa lento uyabo sibasondeze eduze cha nganza kwethu akukho kuningi yilokho nje bekubaleke kakhulu nihlezi nibona abantu bewelcome phezulu thina siba welcome la ku ground sithi nganza kwethu buti ngicela nonke nihlangane sithintane nganza kwethu simithaneni ngolesibili lo lesiyakulo where is my vote PNP so besikhona lapho ecourt sizolungisa indaba yokuthi apha ama vote ethu eIEC where is my vote IEC impela danko danko